he video hi entertainment le educational purpose atana ti ania miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna omlo tin achunga thu te hi internet atanga la khom anie April ni som pakwa kum sangkhat zakwa somkwa panga zingdar kwa ania dan pa nga yangin Oklahoma City Alfred P. MURRAH Federal Building an tia chuan office culture te an thleng kim thokhat to hle he building hi sarkar department sang in regional office atana an manania tin hemi building a vek hian America's Kids anti daycare center kal nau pangte po tuk dang ang bokin an rile nak to amay ro chu tuk dang an la ton ngai reng lo thil rap thak tak an tong ta zingdar kwale minute nia chia chuan anum na building chu aron puak ta dur mai chu thil puak chu eng ber nge ti po an hriat main apoi khoi turang ang chu a khoi poi vek man to ani pon lama om mi then khatte chuan an mel maram engemo berin aron beita nia ngaya then khat ve thung chuan Oklahoma City atanga hlalo te om Tinker Air Force Base atom bomba puak ani te an ring dewa ain ti sheril deuh te chuan malokin gas leak oma wanga in thiar chuate hre chuakin gas a puak aniang ti ngai dan an lo nei ve boka amai ro chu puak thom an rea chu thil rap thak tak mai in nu ma anu chia dana chang chuan mishing siam bom na tho nge ani ti hai rual ani talo Federal Building pangle lam zong chu a hek hian a hek huam maya eng thil chi ange tu ti nge eng wange zona avatam bon turu em amai ro chu chung zona te kan chan ma chuan hliam tur chan chu tur eng zat nge kan chan manang ti chu apoi mo masa jok tlat chan chu na thok tu te chuan thei top chuin an na chuan an thok ngal chara building chimkara chimle mai theom em ti zong ngai tu ngai bok nen film khuranga in tho chak a har hlea puwana po vakal se duang thalin atal kwal vel thei bi kher lo mai theni an vela te chuan ruang let rum maya muntin maya te chuan thisen aluang koi nge nguaya arab thak tak zet ani chutale boma puwa tanga minit som ko nuwa chan chuak tu polten thei top chuat tak mewa achunga hliam tuar an zon lai le nunna tam thiang bera chan tuman be lai chuan thil hlawm turu buru athleng le ta amun en fia tu police te chuan achunga bom dang ninge yerin hi an mu thu an soi le ta tlat mai chu vele amun om zong te chu arang thiang berin mun la thiang bera in sa seng turani thu nei tulamin an ron puang ta dum maya ti chuan hlau phili thabar takin chan chuan na thok tu te le amuna om in sa seng thei chin chu an tlan dar ta chum maya ma mi ang vel khan bom chu a thok na le ni ngat chuan arab thak dan tur chu chhut ngam po anilo ti chuan ain sa seng thei chin te mun hima nom nuwa chuan bom expert ten film khur takin amun ma chu alan en dik ngala amai ro chu van nei thak takin chuan thil mu chu bomalo ni lo hlau mai ahun lai khan bomang takan mu chu en fia man ni to hek lo le an mu ve le arang theng beramidang in sa seng turati kha an ti tur dik takan ti ani chuti rol chuan chan chuan na thona hun hlutak engemaw zat chu an hlo pha ta thung ani ti chuan chan chuak tulamin nan tran le rol chuan chui tulam poin nu chui na an tho chun zom vele ngala bom puana mun le avela den fiana tangin bom chu motora phur le ti puange yani ti an hre thei ngal maya chu bom phur na motor din na mun ninge tura ngai po chu an mu chuak ngal thuaya alei chu fit riat zeta thuk le fit som thum zeta zawin alo khuar du maya tin bom chuan Alfred P. MURRAH Federal Building chung pindan zathum som ni pali lai thlo darin motor somriat paruk akang chevek bok ani nu chi tu te chuan an nu chuina tangkai thei tur thilan an dap ngal chara van nei thlak lu tukin thil poimo heavy bon ran mu chuak ta hlau mai bom ti puan hmun atang yat zani vel ka hla
chu bom ti puan a motor mi ni nge yarin motor hnung lama thin excellent ti chu an hmu chuak hlol maya mit nge ya hmu tu chulai hmun a ve mi pakhat chuan chu thil chu sang taka tanga ron tla ni thu a soya chu chuan bom phurna motor mi nge ani atirin zual hle nilo sela chuan chu ti taka a in vor sanari lo ti chuan nu chui tu de chuan thil hmu chu an zir chiang ngala vanei thlak takin motor zong in inang lo veka an nei vehicle ID number an ti chu chiar thein alo lo hlau maya ti zia tiu teu takani chu number mang chuan engang motor nge eng tikuma siam nge tu hne na shal nge ti le alei tu chu khoilam mi nge ti te thlengin a chui thei don ani ti chuan nu chui tu te chuan chu motor chuan an chui zui ngal chara Ford company siam ani thu le rider rental company ta ni thu an hre chuak ta thuaya rang takin an company office lama chuan an vakal ngala record alan danin chu motor chu bompuan a hmuna tanga mail som ni pasari chuanga junction city an company agency dor pakhat Elliot's body shop lamin an kol lai lo nia ti chuan chui tu de chu an agent dor lama chuan an vatlan pheile ngal wanga a thokte hne da thilom dan te soin an motor zon lai chu a chin chang te an zota an ni po chuan an record bu te an keva chu ta tang chuan chu motor chu a hmani ni liam ta khan mi pakhat Robert Bob Klinga intin aron hot chua thu an hre thei ta ani nu chui tu te chuan Robert Kling ti min pu chu zong chuak turin manan langala amai ro chu ngai tuan an seng le dewa chu pa chuan a ming chu a phua chop mai ani an ring le tatlat mai hetiang khopa poi rap thla khoi tur chuan fel takin engkima ngai tua lok vekanga chu ti maya chui chol sam tur chuan a che duan ring ta hau lo chu ti lo ni ta ka chuan nu chui na chu a buai le ta vek maya ai evidence chiang zok handap turin a motor berla chu bomina vor chene boxi what the man she ani top mai nu chui tu te chuan Robert Klinga in ti chu a ming mil pui nilovin a mela tang zoka chui top mai thain an sheta ti chuan dor ngak tu hne na chuan a mel mang te ala she theile theilo an zot ta top maya vanei thlak takin dor ngak tu chuan alo le soi thei hlau maya ti chuan lemziak thiam nen tang kopin Robert Bob Kling in ti anril hlel number 1 mel omang tur chu an ziak chuak theita tin arwal hian asangoi zon pui ni om tak a then pa po an mu thu an lo sia chu pa mel omang po chu an ziak ve ngal bok ani chu ti lai chuan US president Bill Clinton a meu poron trong chuak ngalin amo phurtu te chu an man tur thu le an phutok shemna an pek ngei tur thu a sei chuaka mi pui te chu chi ai lo tur le chan chuan na thok tu te le nu chui tu te chu an theina zona pianga lo pui bom ve turin a cha bok ani nu chui tu te chu an Robert Klinga in ti chu an phek zon tamup mup maya an rin ange in Oklahoma le a chevela te chuan a ming chu lo common lo hle amai ro chu aleman zia chop khan ken ve zela wangin then khat mi da mutu ne in soen tong fu ta zeu maya a phurom chho chanta chuta le mirinom tak pakhat ne na tanga thuan don danin Robert Klinga ang tak mai mi pakhat chu tun hnai mai khan Dreamland Hotel a thleng nin report an donga ti chuan nu chui tu te chuan chu hotel chu an va pan ding tak hnala an manager hne na tun hnaya rider company truck ron khal an hotel ron thlengan om lo an zota chui pa chuan alem chuan an entir ngal boka manager chuan an bi wanga tun hnai loka room number 25 ron thleng pa nen inanga ti ta hle maya ti chuan an register phor ngal soka a mai ro chu an hotel a thleng pa chu Timothy McVeigh tin aloin ziak kul maya an mizon Robert Kling ming reng mu turalo hau lo manager chuan a hresual nge nianga enge zia ani lo hresual lovin an mizon chuan hotel a thleng pa nge mai chulo ni ta se eng zok nge a ming dik tak chu ni tang Timothy McVeigh chu nge Robert Kling ati zok chu nge a ming lem ve lo ni zok chung zong chu chingfel turin nu chui tu de tan mon chan a thiang lo eng po ni se
Timothy McVeigh ti chu an mi man to te zinga an to reng em ti hriat tumin National Crime Information Center lama anan chuya rin lo tak main a hming chu a phek tir lama a lo chuang va mai bompua nu lok chan chuan na thoka an boi lui lai vel khan bompua na khuwa Oklahoma City atanga marlam mel somsari panga velala kongpuya Oklahoma State Trooper Charlie Henger chu alo duty ve meka 1977 model Mercury Marquis car eng pakhat chu a number plate om lo wangin alo tidinga a license atanga alandanin chu motor khaltu hming chu Timothy James McVeigh alo ni papian thadeu mai hi nia jacket ha tle mazip chhodeu hleka Charlie chon motor atanga chuak turin han tia a license phortura ai te zen line a jacket ban velam pang chana silai ni om takhi a mutatlat maya chu vele rang lu tukina ban chu aman bet ngala chumi rual chuan a silai pai chu phoin a tukhuma a han chuk tua ngal rap boka ban phar turin thuan pezui ngala Timothy chuan muang chang hian ka silai kha ka lot sania in tipal hlawange atia Charlie Hengara poin zamdu bi khau lo hian kasilai po hi lot sani hi ti pain asilai ko mor chu han norve de saka ti chuan Timothy McVeigh chu dan phallova silai ko la wangin amanta ani kan she chawangin heti un lai hi bom pu ka wanga an phili lai thil dangan ngai tu hlei thelo lai ania chu wang chuan case dang hlaka wanga an man Timothy McVeigh po hi police te chuan bailin an lo chua man trepa nu chuitu te hi chete poin lo chemuang palawai se chuan he poira thak tak khoi tu hi late khuwa bi bo dai lowang ti po soi thei anilo ti chuan nu chuitu te chu Noble County Police Station a chuan an watlan ngal wanga Timothy McVeigh chu thuan an zot fia ta a masabera engwang kom tur chenge kan ni shem anan tia Timothy chuan Oklahoma City Bomb Puak vela khal ni lo mo tin alo changa thu holam kallam chu shilfia vakpo alo ngai shan lo McVeigh chuan sipai bang ani thu soin a hming le areng baka a service serial number te asoya abak engma soi zom du talo ani chumini la chuan nu chi tu te chuan Washington a thuthar la khom tu te ko khomin Attorney General Janet Renoi chuan Oklahoma City Bomb ti puak tuarin hlel pakhat zok an man to thu chu apuang chuak ngala FBI ho tu pa Louis Free point rilhel kain laman lo zok po chu itan leichung khoi lai ama hian himna om lowang tia voin man chuang ngai an tum thu a soi ve bok ani Timothy McVeigh driving license a khan Michigan lama a address a ming pakhat James Nichols ati hi ain ziaka nu chuitu te chuan chuan an chui zui ngal chara James Nichols u nau pa Terry Nichols le Timothy McVeigh te chu sipai an chandun to thule thirin kom ngei takan ni thu te ran she chuak le ta zela ti chuan James le Terry te po chu rin hleli san ziak lut ve ta ngal ani chu chapa bompo man ni kalta mai khan Terry hian a pickup truck chu insurance alo di tharani ti te an shet chua belle ta zela rin hlelom wing veng takani ti chuan rang takin ama man phalna arrest warrant an ti chuak ngala amai ro chu zon boi ngai lovin ama le ma roin petazok ani chuti lai chuan bompu an mun lama chuan theang angin chan chuan na chuan thok mup renga thok tu te chu an be dong chan ta nung dama in chan chua be se na a chaw to hlea ruang an zong hi ani ber to ti chuan chu tianga cholkar ni chungot chol lowan be nu chuan ruang pathum lak chua lowan lom ti shema se ti ngai na om to ngang lo wangin meninga kumsang kha zakwa somkwa panga khan ruang zon na chu an chol san ta ani mithizat po theyang angin an chin chia an shet chian thei chin chu mi za somruk pariat an nia kebung pakhat anei tu shet theilo oma in chimatang te jing mi ke nge ania mithidang ke ti shet thei anilo midang ke ni chuan mithizat chu mi za somruk pariat an don ti na ani chu
no pang som pakwa thin an zinga som panga chu daycare center kalte an nia mithi zinga upaber chu kum som sari pathum mi niin anau pang ber chu thathum mi chau ania naw pai lai pathum an thiboka tin mi zanga ai tam mai in hliam na takan tuar ni chu tani bok dan ro rela fel takom theina tur chuan poi khoi tu ni nge hriat te poi in thiam thuan sei ve thenga ya tin thiam thu sei sak tu an nei angai bok chumi tur chuan Oklahoma State Attorney Stephen Jones chu MCVEIGH oding tura ruatania ani chuan MCVEIGH din hunenin aril rolam chian lo wanga ni tia tran kho chu atum lo sa ngala psychiatrist le psychologist na man komna ril rolam fellow na eng ma nei lo ti achiang tlat ani amai ro chu eng wangin nge mi pa nga in ril ru film kerkorin chu tiang thil chu ati duang veng him tura che cham me wa lo tiam to atisen luan ral rai po huama alo hum him to thin US mi pui poi sei lo te chu eng wangin nge chu ti taka aswat tak chiam mai le chu zora chang tur chuan Timothy McVeigh tun manun thui tak kan chui le lokang Timothy McVeigh hi April ni somni pathum kumsang ka zakwa somruk pariat khan alo pianga kumsang ka zakwa somriat pariat a sipaya lutin hei hi anun in lum le tran na niin a soi thei home Fort Benning Georgia online a roommate Michael Ford tiranen sarkar laka helna rilruan lo puchan dai toa chumi bel cha tur chuan an platoon leader Terry Nichols a chuan sarkar diklo na thule sarkar thuruk niom tak tak eng ma soya ching hlea chung thil te chuan an rilrua kwai herna sa hle ni arinom US in kumsang ka zakwa somkwa pakata Iraq ramarun na Operation Desert Storm an tia khan McVeigh hi kalvein huaisen loman Bron Star an ti chu adong ve hiala chu da tanga aron let le nu chuan Special Force zoma tuma amai ro chu a fitness in a phak lo wangin a ban san lea chu ta tang chuan a hnung tol zongin a kalta ani ber ti chuan December ni somthum pakhat kumsang ka zakwa somkwa pakhat khan sipaya tangin an chol tir ta ani sipai tanga chol nu hian na thomu malpo nei lovin na kwala silaya ngai nain gun shot ti vela kal chu nuam ati thin hle sarkar policy chungchanga po silai khwa khirna lam reng chu atei thei baulova zalen takin mitinin silai chu kolin mangmai se ti chu adu dan ani kongdang renga po sarkarin mi puya thunun dan chu adu lo hlea sarkar chu mi puite ta na thok turania an chunga thunun na lek tu turani lo ti chu angai dan ani top mai ani chu wang chuan mi puite chu an duang anga oma khosa thei tura zalen na fam kim nei turin adua chu ngai dan chu asa huai thing von tlut maya ma se heti hun lai chuan a fir fiak le poi khoi zonga che du mai tur chinin ala lang chuang lo amai ro chu McVeigh ril ru thlak hlok tu le shwai koi tu thil pani a thleng tatlat mai pakhat jok chu kumsang ka zakwa somko pani August thla ania Ruby Rich anti muna Deputy US Marshal le FBI agent te chuan mingo da chung nung bika mingo hlang ro rel na din du pol white supremacists anti zingami Randy Weaver chu dan lo silai tol ruan sheta wangin an huala ni som pakhat zetanin ep nuwa Weaver nu puile afapa baka Deputy US Marshal pakhat chu ka hluman nia chu chuan McVeigh ati thin ur hle apani na chu February ni somni pariat kumsang kan zakwa somko pathum khan ani ve thunga weko Texas bulasa khopol pakhat branch Davidians in tite in khwarna mun chu dan lova silai toloruk na mun pui nia hriain US federal agent ten dapan tum lea achungom te chuan chu tiang an mun thianglim ti borban chuan lo phalbik silova atopa anin kap ta chiam maya hemi trumpei chuan McVeigh chu amuna awakal wanga sarkar malak dan chu dovin pamphlet te alo zuar nge ani chuti anin normek lai chuan kangmei na sataka chuaka meichile nau pang enge mazat tiamin mi somsari paruk ai tlem lo an thi ani chu kangmei chuak chu sarkarin na tumreng ati chuanin McVeigh chuan angai nget burum maya he thil thleng hi tharum thozonga che tura McVeigh thutluk na siam tir tu tin a soi thei ome
ti chuan chu thilawang chuan sarkar laka indo puang ta ni bera a thian pa teri Nicholson en chuan an lungoi lo na chu tharum manga tilan tumin man la chhota thil sang sang an ngai tuan huwa Alfred P. MURRAH Federal Building be chu an thlang felta ani he building hi sarkar department sompali zet in regional office ta nan lua chuta department satlia mai po ni lo ven himna hna thok tu agency pathum secret service te drug enforcement administration tele bureau of alcohol tobacco and firearms te po an ve nge chuwang chuan he building hi an be the ni ngat chuan sarkar ho tu tengeng a chhun phangei don ti chianga an tum hlotling don ti na ani August ni som kum sang kan zakwa som kwa panga khan federal grand jury chuan Timothy McVeigh teri Nicol sate chu thu boy som pakhat zet tual tha thu boy pariat telin aur tirta ani April ni som ni pali kum sang kan zakwa som kwa pasari bomanti puatanga akum ni na Timothy McVeigh chung thu chu Denver Colorado lama ngai tuatana nia prosecutor lam chuan bom ti puak tur McVeigh te in buat saidan zong an lo chui chua to chuan an soi chuak ta an chui ngor boka an sherilin an lo shakim man khop mai bom ti puak tur an in buat sai tran na chu kum sang kan zakwa som ko pali kum lai hol vela tang khan ania McVeigh chu a thian te pani asipai tran pui thin Teri Nicol sale Michael Fortier te nen in thurwalin bom ti puak tur chuan thutluk na an siam ta ani alan ngai to wanga McVeigh chuan truck bom chu arem changin a thonat beraringa tin bom po duang to kataman phur thei dona wangin a thian te po chuan than ti tlanga ti chuan kumsang ka zakwa som ko pali September thatira tangin McVeigh le teri ate chuan leiti thatna ta na an man thin chemical chi khat ammonium nitrate an ti chu an che khom chanta chu tiang chu chemical dang ne na polin puak thei chak taka achang thei tian sia ammonium nitrate chu leiti thatna na man renga ni wangin mu har salwa aman po atlom boka du to ka tam lei the ni baka chu tiang bom chu an niang sipai bang tan chuan siam har lo hle ti chuan bom siam na man ruwa chi sang chuan la khom ta chara kwari pakhat atangin anti puana tur bom kep blasting cap zanga somli pali zet anru chuak bok ti chuan engkiman peifel nu December thatira Oklahoma City chuan vashut kuala sarkar mun puyenga mo zatanen kwal nuwa Alfred P. MURRAH building hi lungrual takin an thlangta ani an bom ti puani April ni som pakwa hi Timothy McVeigh thlan ania hei a chan ni lang chi sang awm theo me a masabera chuan hemini American War of Independence in Channi Patriots Day ania helpol poinan za saka wangin heni hi chu ni ser tia an soizinga atelani tinwe ko kang mei chuan ni kha ni le chia boka hengte wang hian hemini kher hi a thlang nin angai thei ti chuan kum khat don an in buat sai nuwa a hmor an lo bok don hnai ta McVeigh chuan kum sang ka zakwa som kwa panga March tha khan driving license lema siam tira a ming lema Robert D. Kling tia manga Kling ti an sipai tran pui pakhat ming ani nge a birthday a po abom ti puatum ni April ni som pakwa kher hi a mang boka he naw hi ngal ve tak chuani April ni som palia 1977 model Mercury Marquis car chu Johnson City sken han car zorna dor pakhat atangin a lei chuaka atuk ni som panga Elias body shop atangin bomti puana tan an man tak truck kha a ho chuak le bok atuk ni som paruka a car lei thar mang chuan Oklahoma City lama teri Nicholson en chuan an in khal chuak ta an chen pa Michael Fortier khachu atel zingam lo wangin a maina lo ban san to ani McVeigh chuan a car chu MURRAH building atanga hlatak a him chin tura angaya avapa ka a number plate chu thlonin lekha he motor hi a battery le a cable chia ka kalsan lokani hi khonga in lo nuksan su April ni somni pathuma kalo lam leang ti atara a kalsan ta ni April ni som prieta McVeigh le teriate chu Gary State Lake Park anti
Junction City bulmun biru taka anin mulea chuta chuan an bom siam sa te chu traka chuan thiar lutin puak mai thei turin an buat saita ani chutia bom ti puak turanin buat sai tak tak nu chuan teri Nicole sa chu azam le deuh nge ni a to pathleng le du ta tlat lo maya chutia last minute lutuk to han phat san le chu mekve chu athina ur lea na sat takin a an khuma tha te po avau hial ani ome amai ro chu a thian te panin ban san to ma se mekve chuan an thil tum chu ama chau poti puitin ala tum ru lea ti chuan a hun ruat April ni som pakozing kara chuan Oklahoma City a Alfred P. MURRAH building chu boma khat trak mang chuan ava panta ani zingdariat le minute som nga pasaria bom puana bula CCTV pakhat chuan abula mekve khal trak ronding zuai lai chu alo lafua nuchitu te chuan heta hian bom ti puak tu tur fuse masaber adep kai ani an ring chuda tang chuan toite atlan lea minute thum nuwa a building hnai le deuh bom puana hmuna tak khan ading lea chuta chuan fuse nu hnung zawk chu dep nung lein ama churang takin ama karlo hnut chialam pan khan ain sa sengta ani ti chuan ain sa seng nu minute ni zingdar kwale minute nia chia bom chu apuak ta mekve chu akar chopsa chuan aluta rang takin atlan chengala amai ro chu athlen thui main case danga an lo man ta hlau ani Timothy mekve che dan zong han chui hian holam taka state trooper mai na lo man hi amak dang dai ve riau chen khat chuan adu wang renga police in man tiranga an ngaya chuti ni lo se eng wangin nge a motor number plate kha alak thak kherang ahim china police in man tira media zoinen bor hutanga chu tak churem changa lain athulai mu abom ti pu chan ber chu TV kal tlangin a soi theanga chu teng hun rem chang chu anei the ni ngat chuan mi pui po fui pornual thei tura in ngai nin angai thei ngai ven hlole mi pui mit fuk na nia du na chu poi soilo mi za somruk pariat te nun nain athleng ta ani ber chu kotain in khinna po hi adang dayang reng hle ama ber chuan engkim mai chu ati vekani thu asoya pole mo hel pole mo po tu ma tho ho pu nei lo thu asoi au kil nera po athil ti chu thil ti ngei chul lo theilo ni wanga ti ta ni tin chan kho turin adua amai ro chu au kil Stephen Jones chuan chumi chan chan chuan an chak don lo ti hriat chian ema wangin thil dangan ngai to chara bom ti po chu mekve malak na nilovin polian zok le a phena in thup tu te marua man na nin asoya mekve chu amo phurtu ber nilovin an man ruwa mai ani ti chu atran na ani mekve an ama ti vek anga in soipo chu a thopui tu te mo khuma tum wang mai nin asoya hei atira mekve ne na an mu mi pakhat alem po an zia thlap to an hriat chhuwa zo tak reng lo khan ati chiang ani ati amai ro chu prosecutor lam chuan herin hlel number 2 hi atira mitam mutu te hriat danang anga zia ni ve maya mu sual le hriat cholan chan sa sang hle nin an soya rin bur tur ni lo thu an soi ve thung mekve ne an mudun nia in soi tu te po khan hriat tum ren ron lo en an ni lem lova mi khwal dang nen pon lo hriat pol mai thei thu an soya an milem ziang deuh berni an hriat la chu an dora chuan kalve ngei ma se nidanga dai ania thian duna kalve thawan ni wangin dor ngak tu te chuan an hriat pol ani thei bok prosecutor lamin Timothy mekve a thiam lo chantir tumin chanan kho ngara Timothy okilin a thlawang hauve char boka chuti lai chuan ama Timothy a ber chuan aukilain prosecutor lam thu chu a thlop tlat maya aukil tan chuan a beidon thlak ve khopang le an chakhian nena chang an ni satlia lova an promotion zong a king telve thin sia thaklo puin alua hiat ve mai theni Timothy mekve chuan a chet na chuan eng pol mai in rol lo thu le ama ngai to chhuwa lieu ani thu asoya sarkar chu tharum tho mang
mi pui terap beta an digna chan vo le an zalen na chu sak tu ni angaya wangin tharum mangina beilet veta niin ain soi chumenge mo zat an zonon poin mekve chu a thian te pani ti lo kha chu tu ma in rolanom lo thu sein a tangtlat mai ani chu ti rual chuan Timothy McVeigh zompui Paul tu te amo anei ring tu te ngai dan hi han nual suat ngot thei ani big lo McVeigh hi Elohim City alo vakal thin ni soenoma he khwa hi Oklahoma marlam kilometer za somsari panga velaom Christian identity anti Paul chuak chi khatte in kulna mun ani hengo hi Israel thadik tak anga anin ngaya zuda nam chu mishing chan ve vel leka ngain an musit hle mi hang phei chu mishing ang poin an en me ulo helai mun ni kumsang zakwa somkwa chokhan sarkar laka helpol enge moza toron pian chuan munania mun sang sanga chung pol te chu inkul sangin dan anin siam chopa ral thoman che khol thin ani chu tiang chuan sarkar le mi pui wan tlang laka in thiar fi hlima maniaro in rela asang theng bera khosak chu an tumber ania chulai mun si sel lo ru taka chuan Timothy McVeigh chu an mu phone in an soi chumkhat po Oklahoma City atanga Elohim City pan na kong puya highway patrol pakhatin traffic dan bo chheta wangin aman nge ngea chumi chuma a paisa choina receipt po chu mu turala om nge ani tin he kong hian Elohim City lo chu po danga nei lo wangin chumi konga an man miau chuan mundang pan turom lova akal thin ngei ti anem ngetani antia chu khwa akal chan po helpol zompu nei wangnin an ngai ani tin phone record atanga lan danin Elohim City atu te mo chu phone kal tlangin alo bengei thina ni ti po an mutsuak bok ale lam ve thung chuan Elohim City konga an man phone in khwa mi te bethin ti chu Elohim City atlo ngei ti fin fian atlinga an ngai theilowa akho chunga alut ngei ti fin fiana omlo anti ve tlat thung he thui tun thlengin in nial na la renga nang enge ngai ve dan comment section lama han pe comment ve zoila ti chuan bom puwa tanga akum ni le ni somli palina kumsang kan zakwa somkwa pasari jun ni khan jury te chuan thutluk na an siam theita Timothy McVeigh chu athu boy or zonga chuan thiam lawan chantir fai veka thiturin achung thuan relta ani hemi kumvek December ni somni pali khan teri Nicole sapo dam chung lungin tang turin achung thu relania ani hi engwang ti hlum tura achung thu rel velo nge ni ti thua in nialna atam lea mi puan lungoi theimeu lo chuti federal jury den death penalty en pek tak lova chuan Oklahoma State mi puite chuan abula tanga engkim chui thale turin State Court Grand Jury siaman ngiat lea ti chuan Oklahoma State rural na chung thu chungai to thatle nin teri Nicole sa chu dam chung vai za somruk pakhat tang turin achung thu relen ta tuna hian Florence Supermax Prisoner mi fir fiak lang sar tak tenen zem khatan zen ho mek ani Michael Ford tira ve thung chu nu chui tu te thopui thata wangle prosecutor lam ta na thusha tua chana wangin achunga ngai na thiam na lan tir ania kumsom pani chung chau tang tura tinin kumsang ni paruk January thla khan kumsom phatatan nuwa an chua zalen le ta ani poi khoi tu te shemna tura thusha tua changte ven himna an pek thin United States Federal Witness Protection Program nuaya ni na thar pek ania aming le ani na zong thlak sak vek nin anupui fanau te ne nan cheng vele theita ani bom puwa tanga thlakat nuwa Alfred P MURRAH building chebang chu thia ngalania amun chu Oklahoma City National Memorial and Museum atan buat sayani toa bom puwa ka thi mi za somruk pariat te pualin shet reng na lungphun an da bok ani juni som pakhat kumsang ni pani khan Timothy McVeigh chu Indiana Federal Correctional Complex a damdoi manga chiu hlum ania athi ni thleng hian sarkar laka aril ruput mang chu thlak lova ain chhir thuemo poyati thuemo po
voi khat ma sei chuak ei lo ani ole tun tum chu a case pui tham dewa GI lam point sei tur kan nga viawin karing comment section lama han chhun zom vela